Grabe guys, excited kita mong hawag asula kay naa na tayo shipping. Naa na kita tunga sa to pangandoy ba nga maligya ta online. Grabe kamayo si Lord guys no kay nagsugod ra kita ni sa ginagmay. Ug naa pa gid times nga gisaway ning ato ang baligya. Mayo na lang gani kay wala ta nagpaapekto o kalayuan sa Ginoo naabot gyud ta ani. Layo-layo pa man gyud ta pero layo na pud ta og naabtan. Mao gyud nagiingon no nga padayon na kita sa ato ang gusto dili lang ta magpaapekto sa uban. Pero na gyud itong bisiya sa atong gamay nga farm guys no so kag na tayo shipping. Limited na kay atong oras kay naa pa tayo gyud mga isda, baboy, manok ug ato ang garden. Nya sa pag-reply po sa mga naging kwar sa atong asula dili pod lalim. Samot na pud karon nga nagdungan pud nga atong i-process sa papel sa ato ang napalit nga yuta. Bisan pa og sayo ta mo mata og dugay ta man to kulangon pa gid ang oras. Wala pa man gud kapasidad nga mosweldo ta og tao para natay makatimbayayong diri sa ato ang gamay nga farm. Solo ra kita diri guys no ug mao sa na nakadikang advantage basta na kay gamay nga negosyo kay wala kay day off. Focus kita para nindot ang flow sa ato ang gamay nga negosyo. Ug lahi na day atong sulanan sa atong asula guys no kato na ni bawna na katong ligon-ligon kay ato pa man ni shipping nya basin nyag mabuak kato sulanan nato atong gamiton. Nigasto pa kita og sulanan pero mao ra gyapon ang presyo sa ato ang asula. Okay ra na bisan ginagmay ang atong ginansya sa usa ka box at least ka dinaghan. Kay iasa man po ng mahal kung gamay ra ang order. Pero sa katong order nga diri ra dool sa mua mao ra gyapon ang atong sulanan kay dili atong igamit para sa shipping. Ug para madala nato tanan sa courier no nagbutang pa kita og karton daluyo sa atong motor para may atong sudlan. Excited kita diha nga kulba kay first time pa nato moadto og courier. Ug kana bitang feeling nga excited kay ka naka-expand na ka sa imong gamay nga negosyo. Sagol-sagol ginatong gibati samtang gakarga ta sa atong asula. Ug kanira gid ang naa sa kangunahuna nga mauna ni. Lamay kay ngihila ka magunahuna nga makaingon ka nga murag duol na ta sa tuang pangandoy. Ug before ta mo ato sa courier mag-withdraw ta daan kay dili man sila modawat og COD. Mao nga ang mode of payment nato, payment first ug apil na ang shipping fee. So inigabot sa inyo ang parcel wala na mo'y bayaran. Ug pag-abot nato sa courier gikuha dayon ang ato ang item ug naday koy mga kaila diri nga mga delivery rider. Basta maayo ka nga tao dali ra gyud kaduolon og laing tao. 20 city rin ni kabas nga sula ang primero natong gihatod sa courier. Ug daghan gid ang nagduduhan no basta mingon na ganit payment first through GCash. Pero dili po ta kabuot basin og nakaagi po sila nga na scam. Mao nga pasensya kay mo kay wala gid si COD ani nga courier. Kay bisan ako dili ta og ganahan nga wala COD kay magpagawas man gud kwarta usa pa nako mapadala ang inyong mga order. Payment first kita diri before anything else. Ug gitabangan na nila sa pagpaka nga atong asula wala tay lain nahimo kundi magtan-aw. Pero tigil atong lipayan nga gi-process na nga to ang gamay nga baligya. Naluoy na lang gud ko sa uban ka naligo na og singot pero sige lang kay unya na moy pang soft drinks. Ato po na sila pahalipayan kay wala ba putan nila pasagdi bisan og karon pa ta naabot diri. Shout out na lang ninyo mga boss ug sir. Pero sa tinuod lang mura kita galutaw sa hangin di atungod sa kalipay sa atong gibati. Ikaw kuno idol-dol lang sa imong dugay nga gipangandoy di ba ka malipay. Bitaw simple ra kay natong pangandoy no nga magabaligya ta online nga ipaagi og shipping. Kay dako kayo og tabang ang social media karon. Og gitasagsa na po na share og butang og webbill ang ato ang asula. Grabe sa una pa lang mo sige kita tan-aw gingani sa tuktik. Kana bitaw na maligya ka online nya na yellow basket sa ubos. Unya og nanay order ipampak na og gingani. Og grasya sa Dios naabot na kita sa ingon ani nga klase sa pagmamaligya. Og nagay parcel nga nabalik no kay wala man nato na pangayoy og address sa ilahang barangay. Og ang ato ra pong parcel ang gipabot para ikarga. Og salamat kay sa mga ni-order sa atong asula o God bless.